Eto, onda je vrijeme da otvorimo telefone za nagradnu igru. Brojevi su 380808 ili 380809. A dijelimo karte za premijeru prvog hrvatskog gay break musicala sinkroniziranog na hrvatski pod nazivom Romeo i Julio u izvedbi Kile Tekile. Dakle, 380808 ili 380809 za sve vas koji ste zainteresirani. Nagradna igra. Dvi karte imamo. Reci. Mislim da sam još napomenuti, oni koji ne uspiju možda vidjeti na premijeri film ili nešto, film će ići na festivale, tako da nije to da je to jednom napravljeno nešto skrojeno na brzaka, to je film na kojem se radi, koji će biti prikazivan, nadamo se i videotekama i sve skupa, tako da oni koji možda sad ne uspiju nazvati ili koji ne uspiju doći na premijeru, mislim da će imati prilike pogledati film ako žele. Aha. Eto, još ću nam ponoviti karte za premijeru Romeo i Julio prvog hrvatskog gay break musicala sinkroniziranog na hrvatski. Dakle, za sve ljubitelje i breaka i trasha i ne znam sad. U većini dobrog humora. Tako, i dobrog humora. Ako ste baš vi taj koji voli break i trash, 380808 ili 380809. Nagradna igra. A eto, ako ste malo sramežljivi i ne želite u eter, mi ćemo malo zasvirati, a vi slobodno zovite na 380808 ili 380809. Evo nas polako nazad, ovo je sad zadnji blok i odjava u jednom, je li tako, Zvon? A nećemo se još odjaviti. Pozdravit ćemo se s gostima, ali eto imamo još pol ure emisije. A, istina. Dobro, evo, ja bi još jedan put da malo gukne svako od vas, nek reće ono po 2-3 riječi, da malo čujemo, vidimo šta ste tu. Ko će? Toni? Ajde, rezam, fleksa nešto da vidim što bude. Pa, mislim da smo danas pokazali koja je zapravo bit Kile Tekile i da su ljudi shvatili... Snimanje muzikla. Ne, Kile Tekila je širenje ljubavi. Znači, pokazali smo ljudima da nije samo ples, nije samo film, nego je druženje. To je zapravo smo danas pokazali, jesi ti to tako sad? Dobro, super. Ima još ko šta za reći, Toni? Vidi njega, čita vamo papir. Gledam šta da kažem da zvuči pamet. Ništa, uglavnom, eto, to je ta šema, složili smo film koji je ideja nam je pala iz gluposti, na kraju smo izrodili nešto iz toga. Ja sam gledao film u pripravi 100 puta, neke dijelove i 100 puta sam vario, pa sad ne znam, valjda će i drugim ljudima biti smišno i od meni je svaki put još veći var bio. A bit će garant. Da, i to, eto, ta premijera će biti, to očekujemo puno od toga, nadamo se da će biti dobro, bit će 100% u biti, nema tu šta se pričati, jer je pristup je bio ozbiljan skroz, isfurali smo to, radili smo na tome više od pola godine, tako da to je to, na premijeri ćemo možda malo iza breaka da pokaže da vidi ljude uživo koja je to šema i to. Asti srce. I uglavnom, Kila Tekila, vidiš koliko je to, koja je to organizacija i produkcija, ima nas u svim područjima. Break je ono što nas veže i znači što nas je oformilo ko grupu. Ali evo, svaki ima neku svoju stranu, sa strane nekih hobi i sad kad smo skupili to sve skupa, složili smo jedan ogromni projekt koji je na kraju ispako da ga je radio jedan čovjek, a ne 15, jer inače teško se dogovoriti kad je puno ljudi. A i Perić je to držao, naš producent i redatelj, držao je to dobro pod kontrolom i sve je teklo dobro. Onda pohvale producent. Dobro sam ovo rekao. Je, lipo si to složio, sad ja ne znam šta ću reći A ništa, šta da kažem, evo mi smo rekli svoje, na vama je da vidite, hoćete li vidjeti film ili nećete, šta znam, pratite na Fejsu i na stranici, znači romeoijulio.tk koja je baš, evo upravo dok ja govorim o pripremi, vidite i komentirajte ako vam se svidi. Onda smo uspjeli, ako vam se ne svidi, mi smo se, isto smo uspjeli, mi smo dobili što smo htjeli. Malo smo radili, zabavili se i tako sve to skupa.
možda nekim ljudima približimo break i drugačije poglede na svijet. break i tako da vidite šta u biti break je. A i meni je dosta ljudi reklo da malo baca na Brad Pitta u onim nekim, kad sam radio neke malo onako senzibilnije scene i to, pa ja govorim aj super, možda će biti super. A i većinom su ti rekli da imaš dobar glas u filmu. Je. I to svima govore. Svi glumci, mislim, možda je to slučajnost, svi glumci imaju baš ono savršenu i izgovor i ton glasa. I svi isto govore. A to je kad si puno smo skupa, pa onda... Svi zvuče isto, razumiješ koliko smo skupa. To je tako glas, kile. Ako ljudi ne čuju razliku između, možda to je zato što je sinkronizirano na kraju i to je, mastering je toliko dobar da sve je toliko savršeno da nema razlike. Eto, što se tiče samog ovoga... Jedinstvo. Da. I zabava. Da. Eto, upravo danas smo prije ovoga intervjua smo u studiju bili, sutra idemo opet, tako da stvarno završni radovi su tu, Biće lijepo. Dobro. Eto, ja se zahvaljujem što ste bili naši gosti, što ste nam malo približili ovaj svoj projekt. I eto, nadam se da se vidimo nekom drugom prilikom, možda i na premijeri. Sigurno. Nema možda. Dobre. Eto, puno sreće u danjem radu. Zahvaljujemo. I eto, lijep pozdrav.